tubochererwa na ndeka inkai ni aratwitha tukaria mwantu mwanya na muno siasire ciithire ingi kire weekend ende thai turaririe rwendo rwa impeachment irerio thai ira any time from today speaker wa bunge ya senate akethira itumiria kithira ni ruwe baketha besha moneka ni tukuru baketha besha moneka enda kwariria impeachment ya governor Meru Kawira Mwangaza ira yakulukirwe ni MC bunge ya county Meru 59 na bainge boneka kwaria mawakili tukumyagithia mtu katrima na mawakili kinyawa ka wakili patrogoro rwaretwe na MC wa Muthara Mheshimiwa AURELIO Murangiri ni wongwatie kwariria mantu yane kinyama mantu igi witi na mbere na makondorire kuonekana kaitene ka bright tena mbere kura nonto thirikari rewete ni bangite nonto bambura ya rino Meru County ni bangite ni ciurio kendo cokiro rukiro rware nonto kinya last week ni ndonere athwana kwina mbura nene nantu bakulukirite asare nene arane abatugulukira 40188 na baitwe SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube na kidra nkithoma ntumiri ciaku mpeta wa Mutembei ndo karibu sana mheshimiwa. Thank you sana Mutembei. Yes na ibo ya nonto bwa kuona mbitea kenda tumba kwaraniria na tumba kwaria na mwananchi wa Meru. Bere kabisa ndirenda tuambiririe na incidents ile kuendelea thai mbura ni kura nene sana na ndrone enterechetia ni kwina thina na makonderia kuingia so nata bwibange tendene ya Meru kurierana na mbura mbere pio kambue bombere pio marieto mbeta wa Murangiri AURELIO bithaira ndi MC wa Muthara na mbere kambue pole nonto bochererwa ikondorio reiro ritumite ncherachererwa kidogo na kwetu mbura ni kura mbura nyingi na kwina ntura mbura yurite mwanka inya michimwe ka submerged irui bate kumbotura area ya Kiremunara area ya ITM ro muthanga au Kiolunara mbura yurite na antu ibakwethira bena that challenge na kinyarukiri unika ndokere wita kwa Red Cross kenda tuona bura botethia antu betu nontu bena thina na tukwaraniria abo bakuwa batuma muntu kenda aumba wita kwa assess the situation tuona bura antu betu batetheka na kinya county ni bati kwithira ina mbecha ira chiethaira chichi emergency response irio na mbecha unique ikiluka kwa in every ichiethaira chiki every budget ira tukiluka kia na nyai yakilukira iturare ambia cha correspond to such issues chamantu yara ombike kuya ya dharura na emergency yara yatethaira ya bangiri irio na inkuromba department irerio ekudeal na mantu ya ite ya assess those areas athwana inkumenya kwina such issues Muthara kwina such issues bete baili antu betu bara mwanka thainyo kinya michio ithina kenda baumba inya no kurirwe bya kuria inko imbiche governor etu na inya miringiti na matrezi muno so iba uriru araba umbekia kurara da ire ende antu bakwenda wokolewa nontu mburera ira mbia ira chitengi cha thirikari tha ire ibati kurutithwa ngui ire baterie antu babete bauriru antu safe kwa kurara nontu some of them they are at risk mbure wekendelea bure kura na ruiruru kendelea kuya bura rukuya bamwe baumba inya tomba kwariria cases cia inyantu tamaicha yo nontu ruiruru ombo bedira nyumba na bakaremwa bo baumbikia wita so ndenda kuromba antu barabonde be at risk kana low areas ira china thineu bebelwe baite bauriru a safer place ira baumbikia kuria baurirwe bya kuria baurirwe miringiti na mattress cha kumamira mwanka area ya sorted out nontu nya tukawe kwinja njira otinjira imenya kwinjika thai ni itarembura otinjira imenya kwinjika search nontu bo situation irere mbura but kwa nyara I'm sure twatindika thirikari na tukahakikisha area zira china those challenges barabara ile ikubwithwa but for now as an emergency response county na kinya team ire national government ire erwe kubwithwa because of long rains ichi tena rains totally Rachel Nino kinya yo ni step in early day to county commissioner kenda tombo otethia antu babe tubonde but I'm happy Red Cross ruari umpa positive feedback na ibotuma muntu on the ground there bwenda umande tania no ground kenda twita to assess area ra burekari na tuona na atabombe kio tutethia so kero kia kipse na KCP those are kicking off today tukumenya already kiongutiga first paper ni kuendelea na tabu manage na huko na mbura maybe kire wondie na tabu manage at least siribio kwa school actually it's a challenge okay kwenda kurika na mbicha ya piete miaka mingi muno ethiri ya gazeti ne mwarimu na askari bakunjite mebuto baunite mwero mubu kana mubu yo ario munene mono na ario national TV ario national media chionde nation paper na mbi na standard
yari muntu muthara yari mwarimu muthara antu kwitawa lailuba na kinya thai cases imwe unda kwira cia nara kuko submajo irui cases cia lailuba na kinya thai yari mubanga harite kinya kaba kairutira muntu aite amauru samiria zikabidi nya bakonja mebuto kenda baumba wita na these are some of the issues ira rimwe rira tukwaria turi atongoria tutithaira tukichiarairia twitwingwa nontu babatu na michietu kana anything twithaira tukiarakia nontu bwantu ba rira tukua mutongoria uraro amirite mbeche cia Meru kana kawe governor Meru na aranirie na MCAs nontu ibo batumine antu baraba erungu piu utiro governor Meru akamenya thina ira cie muthara nkurukie kwa rira nkamwira barabara yontu ya echukuru ire witwa Lailuba mwarimu atimenya okinya atikari kuke akura kana inye itare kerio kitemenya okinya itume priority no yake ethira atenda kuthigira bu kana waita chukuru yontu ya rumande mwarimu wayo has been on my case aimbira kerio kiko ke akura kinya ni ngwante kumenya na atenga tura kwita kuthana kerio kiana nontu rumande is a boarding na mwarimu no mwankara ariana chukuru nontu batemenya kurara bonka na no mwanka turero kiria aire kerio kenda achoka but now these issues akwithira no ku uni bombera yi na inquiry okinyithia na araiba teri okinya lakini uranu wa kwirwa uti priority otake uti precaution chikukua na MC uti mbecha ya thirikari in reality uti awita ki article 176 katiba ngwichia MCA ni that ni oversight ni legislation na representation lakini manto ambecha yonde kire executive ari na munene kana CEO executive no governor so manto yara yonde ya kubwidwa ni governor nuabati kwa na executive yake na obichichia CCs na chief officers baraba eko kenda mathina ya moya omba kuthirwa ya utukwarira so in the past 1 year imbonete governor akithiulunka kwa nuwe governor withirite are mishinani more than governor urawe ya Meru thai thini tutwire kuona no chutu kuona thai kanga bane thirite agirita ngwire kumatura no ntwari wo no conversant na matora you see kwithira wi nturene tikukurita ngwe mutembei no utu kwira kia nturene lakini ngwira okuruta tingwe sustainable let's say for example mandabuti ya raya nawa duare kukura utinga are ukila kerio so does it mean that preparedness mbura turare ne okenda kwa uranto bekera mandabuti banjirie kwa arando iro te barabara ikubwithwa you see no mwanka twa iloti sustainable imandabuti kana ibarabara iwaka kandala chakaranto bakaunira kana imandabuti muntu yaetere mwangarera rwiruka wanontu rimwe mera yetu yontu yaliki ndukomba kura kwa twika inya ukila ithina inya murito etete kubwithia keri umite Kongo kana umite Kongo etete maburwa secondary kana primary wita kubwithiria keri okuo kana the other way round muntu umite inya tuwe yontu yo ntangelia akilite Kongo ukila lekiundu kwa mietera na you see mbia ire kwenda yonto yandara chera 10 million RMs yana nkairwa teka kwenda imenyo miaka it is indara chene ne kwenda almost the entire 10 million no ithireo so kwa amua wa kandara chera na tubia turatwa ward fund ne hanga wa amua uo tibinge bikabwitho in that financial year in the entire Muthara ward na nikinyite some point toka uo kwithira that's the only way to live sustainable development kwithira governor at step in na mbia irate irwa chochia nontu after kunenkanira 10 million ira chitalawa ichi kunenkerwa MCAs ikwithaira kwina mbia irate irwa chio chekobwithia flagship projects ikethira manto yau yate wa ke flagship projects abwithia manto yau then you can nikinyite anto tuwite gaba inya twa sacrifice anto bakareka kuria thina ithira 10 million yau yonde what fund yekirwo ana yonto yabo bakaomba kinya chukuru na inerie nyeri mawana manto amaingi na yara ya buthaika economically antu bau bakethira bakebelerwa thina so mushimo nkuo mukira no ntuba barabara besa kwitiana kenwe MTF MTF yari ya kubwithia barabara ndene ya want how comes barabara ite kubwithio na MTF ina dila kubwithia barabara maturene MTF ne anenkerwe mbecha cha barabara yeah na anenkerwe against uwe bwetu you see ere ward fund na ward fund dero nenkerwe kana dere nenkanirwe wodine yari MCAs ku manage affairs chio chia tumantu kidogo 10 million barabara inyo na umenya 10 million tea barabara yake niyo ina mantu achibitari niyo ina mantu irasi niyo ina mantu ya ruui
so 10 million ira te barabara ake so rira we kira kithira probably let's say muthara mbikire milioni 5 chiete ruterero barabara milioni 5 ira chikwe ki MTF baruta ngwe na weterana. That is what I want you to understand. Utiomba kuyabua Meru yonde MTF ne kuruta nguo rimwe uretera in the 45 wards eke agwethera machine yele be na chio tuwe kithira itia doza yele na grade yele kana ithatu uretera kithira imawa ya ambiririe uomba kwethira utali we number 45 so yaomba kuthira mwaka mzima uturawetera machine yako ku mwaka murengeke but rera yari through contracting uwe contractor urai ai ingwe kenjae ungi na muthara ungi na maua ungi na so what chionde ikethira thina ira chiekunya untu ya thaitu kwenda mantu ya emergency such issues ikiagwethira ikiailwo through that direction no itethwe lakini toke akwetera MTF imagine ile ithatu chetha ire ireo untu ya uni in the last financial year MTF ni a national government na MTF i program maintain equipment tia thirikari cheaply ukethira ende antu amachine ira chi tharakani thinambi na Meru na kungi antu achithira chiketa ku maintain somewhere else ika maintain with the national government and then machine uchi atu tumairwa ibo ba tumaira lakini nabo ba pore akia cheaply in terms of ku maintain chethuka na mantu yange yeu so babu you are getting it bukona yaka i cheap kana yaka ite utumira mbi nyingi but it is costly in terms of service delivery ite efficient na ite effective bari yaba kwira kithira imatha 70 kwawa wa ile ngwire karuto 18 matha 70 in award ikwenda dosing na grading ukarealize uti unda mebwithirie na barabara emo kwe barabara emo bwithirie MTF kokwa in the last financial year no ke akwenda kwa ile ya barabara ewu yeire after financial year ekuingwa ya bwithiru in this financial year so financial year ethirire na twakila mwaka yungi kenda mbona barabara ndabati kuona in the first financial year so in terms of time it is not even efficient. Secondly we young ground ine kenda inja barabara era bena restrictions nyingi muno machini chio itetonga into bibiomu angambi mara ni unekere chembe ya uneke chembe matha 70 yara wai yaku kethira ya muthara ward machini uno mwankaite mutindwa nechoke kenda chembe kira kitakithiru and all that ithari u yatumira kana yaile kana yathatu yara yatumira kuma muthara ku ya mutindwa na yara yatumira ringi uchoka yaitalo no ke kuruta ngwe koku it is not efficient kithira ngari machine barabara ene yukari itete na njira lami lakini mathaya u italirwa ki matha 70 yara wai no koku kuruta ngwe raise issues igre executive we have raised them na itwa uwere actually batu tutikwenda MTF ya kuruta ngwe ringi no ntwiruta shodi waka ukiagwina mabarabara kuma lobwa thirwa Catholic Church uketo aturira luma kenda ite watana na barabara ira itaike na maburwa MTF itabe nja na nyumwere uyo grade yo bamenjere kuyo kwa kinyire na barakanira ni au bauwa machine wite menyoto ngau so ukauria ri barabara enjo etirwa 3/4 kuota neti kende watana so muntu urakoro yari ya kinyaua kaondoka kenda choka na we raise these issues na tobero okay akwithira ibu MTF kuruta ngwe ore nirekwe because MTF etomairo nyambia in advance kende rutangwe eterutana erandu okay bena mbio orende irabo abatumira icho baua icho bekira mauta so otebyo boyetania nwe no amwikirire mbia chiawe unlike a contractor irutangwe eye ya ilwe ni engineer one kithira ngwe ne bui ekiagwithira etebui etebui atiriwa Mheshimiwa, why do you think county government can executive ne prefer MTF? Definitely kukethira kwina muntu akuria bira kuria kuo no ntu you see utumba wira kintu kirantu bakuwa ikyo kikuthukia kana ikyo kitebui na ubakinyirie kyo kilazima wibera ikyo kiya na ibo background ibo kwira bibi tebui nyerera byaire kokwa bitagwithirie na ubakinyirie byo kilazima na ngogethira kwe bingi ukuona na ngaluko na lakini teomba kuwa kwe byo ni lakini kuomba kwethira kwe bibyo no ntutukinyirwa man tena certainty na teomba approve lakini it goes without saying owo kinyiri bibi utuma kinyiri na tokiwa ibibie Wow. Now last week bwaringire kura na boy kuringa kuria bwaringire a lot of supporters bangavana ibo murete bro wabo tena ground tia
kuimpeach governor na kesi renu tena yitite Senate ya tewa na immediately after boy kuringa kura I want to put a case nara mwandiki munene wa clearing officers bayeni arawire kuna a lot of intimidation ni kuendelea no tutu kuona John Inaga nara ritiro ya director wa public health simply because mwekuru wena aringire kura ya kuenga governor so issue yenu ya kuenga governor ni kuundi ni water kana ni umona last year kwa nto baba inge bakuwa ati musoni urare assembly kana bira twaringire kura itahamiti threshold ya governor ibo barauwa ite commit threshold kuringa na katiba reason imwe ra governor abati kurutwa one of the reasons ikentoketwa gross misconduct batu mbere ya uromba kura kana mbere ya hold any public office in this country no mwanka wethire we qualified kana ukilokate test ira chapter 6 a constitution yes ira ekwariria manto integrate and all that na kwina inya clause ira ya integrate and leadership ira you are that kento kiambere it is part of the chapter 6 ira tukwariria yeah sure article 73 katiba ya Kenya okay kwenda meailia yaraki about issue ya integrity na leadership bwambere utibati utumira utongoria kana etikira wa iki utongoria ndene yo bichieni ya kithirikari kuichi ya kintu kitawa undue advantage kana uwa muntu unge undue advantage kintu kia mbere kiuria kia mbere rira gavana aketa mbere pio rira batu tware na muconi wa mbere katwarezere question nepotism na ne ariritu kinyayo ki article 73 eu twareze kiuria kia nepotism tori atiri muntu na ate umbike kwandika ukandika ndochi yaku ake immediate family kana nuclear family pie kaedera imuntura mbua mwaronyukwe ana mutonyukwe watoko ukandika kidira security ni akethera imuntura mwebumanite nwe muchi umwe ndereba nobuo na security ingi nobuo batu twerwa atiri na kithetho kira keire na antu kana mantu era antu baririe baure you see governor no mwanka ithira ikiafu na security eke which you all understood na to wisa sawa as long as otero kwa twika mantu ya ke yarete mantu yange kana yachirira yange isa sawa no ntu antu bakwenda na ibyo betekiria bitumirwa bubya tumirwa is okay twetekiria na yaitabura yaitire bendelea kurio bichine batende ni reire bungi that kukuia na untu bureo bo ita kwa ile machine ira yombikio tumira ndene Meru Cancer Center na machine ye governor andikirwa message i company mo kuma China that ibete ba ile machine yu na ba benchmark buretu maika nambi kenda ya ilwa kidire kabwira kuyotethia ache ba cancer ndene Meru county Meru niyo the leading na mantu wa cancer in the forefront mantu ne ya issues kudil na cancer oteke umia kemwe tukuthiria nture ne cheto tutekuthika muntu kana kemwe biele tutekuthika muntu aina issues chena cancer so ni tetie mono so ndira kwa twika ibaite expectation yetu ne kurua antu bara beta wakethira ni the oncologists bara bakwelewa mantu ya baita bailia machine iri obwo ibira byongwa mathina yara yaikweture machine ye kaumba kuthiria mathina yau unfortunately bora kwa karikire nonto barwa ya address the governor you see governor ake ya witia nde aita China wengwa tuteko expect governor aita tena security tuteko expect governor aita tena PA tuteko expect governor aita tena maybe nyandereba nonto akinya na araumba kwenda inya muntu omwitithia ni aroina na atano ina yes ba ita in that way betanite governor tutithira twina kiuria kia kuuria nonto governor obuo na itire na nyabo they expected wita but now ikuya baro ekuya na igavana ewita na iliongeleka uwa netanie na delegation eke they have babetera na delegation eke unfortunately governor akayukia POK akayukia dereva okay kana security okay na security ungi na achoka abatuma bena waziri wa health
beta kwailia macini ira i China yotethia antu ba Meru mantu a cancer uti oncologist ario uti technician ario kwelewa inya macini ira na atie karakari na Meru ni eteri finally ebwethia purchase decision ekura macini ira yes ni twaua nandike antu kenda bamukaria na barawitikia barabombikinya kuri omwigira thumu nuntu anthu iba baingi batendere autiwa ngwira nene security o governor ni umukaria na iba secondary to kuma ki national government be ya Meru kenda bakaria governor Meru ndirabo mutiere aiwe enka Meru mwaita nara euni ongwe wo tuminio secondary we ya ngwe kwira otumiri we mukaria o governor ni umukaria ni wepio kene ukamata diary kena umubangira ratibe kentuko ndira wetirere no atierwa governor ntuko kintu kembere aba to expose ire nya governor tu abatire governor tu at risk. Interesting. Yes, batire governor tu at risk inyabo bamamire ngweyo. Number 2 kinya governor nuo batuma is a direct conflict of interest nontu we have doctors ukethira timu ne yonde kwari na antu bange ba Meru bate timu then we would see that governor ka delegate ngwe ki antu bange lakini a delegate family yake niyo yetere kwailia kithira machine ine kubwira Meru in short kato chethenya na issues cha cancer we are not serious about it no ke akwenda kwailia issue iwe cancer I think ni ile statement ni etirwe in the assembly about mbecha ira cha collected to ki Mount Kenya ranira yariko yari ya support mantu wa cancer center yambirite na kiraito murungi kenda antu ba to ko mbecha tuona inyaza community tuite thirikari na ate tukumba inya tu support the cancer center grow na yetu ikanto bate utumwa kuraya ache ba cancer batuika ba kubwithirwo chemotherapy na mantu yange yonde au but unfortunately nyambe cha iro kaurwa bura cha tumirwe there is no single shilling ekuma mbia ira cha collectirwe kuma ki Mount Kenya ran ira chetre ki cancer center ya tongoria ri na atia tukubwithia na ate tukubwithia bu tethia antu betu issues iu cha cancer katu tethia ukya kwithira kinyambia ira thirikari kiraitwe tiete account ine iwe mantu ya kudeal na cancer center ya mbia ira cha ti Mount Kenya ran ebwithi previously ukya kwithira chere inya cha tumika kubanga na iyo tethiringi etiere it raised almost 11 million around 12 yes it was around 12 million na etumira kinya ira ingi so 12 ira collectirwe uthethiringi etere ki cancer center idanda tuira chiareo around idanda tuira chiatialia na chinya cho tuika iweta ate thirikari account na kandite itande yes now ndendo kuria na ate twatetheria ntu ni umwangu wa kuthambia nguku mauru uketa ukaukia nguku ukathambia ameka mutolone ukiwa ikuthera but unfortunately utewo twaitire right now kuri icio ngirete thina u driver jamaa umweni accountant arito muchai akiagukire gichunki kia siasa kange ngongele nyembere uria kauko kwa uria kainanga yes unfortunate katu it's unfortunate thirikari temenya kurano in that manner you cannot be reactive to everything that is being done as a leader actually inya principles cha good governance katibe netu part of it ikurea kubwithia decision at an individual level wengwa consultations must be done buka agree on a way forward na bo take that decision as a team kenda inaika implementwa by a team kana collectively lakini utiomba wita nontu mwekuru wa director imweshimiwa na muite wengwa that ati usupporti na hawe wito uturekia maturu kiri mwene you see kinya batu inya kithira iturene tutikamataire kurubeto akiri you understand sure. Na bira bikuru wabyo Meru irirwa ni mantu agenda turirwa katukureana na mantu ya agenda ende nkuria atiri muntu wako demote kana karinga inanga amuruta ngwineke nontu mwekuru atamuthikirire kana nontu atairire mwekuru support governor ewi kuatia ikuwa kenda inanga kandamiza mwekuru kilasima uweko karingira ngabana nani kenda nkariete kyao aituika mwekuru atetiro free will kuringa kura o mukandamiza re batwe nawe no I against gender no act because expectation is that Mumeru ko batyo kuamwira mwekuru kubura bura kaua but nowadays in this era of gender equality batu tutie kuru nyaba bakaithwaniria
na they make decisions. Yes, they make decisions for themselves na kinya bato advice sometimes bato inye kirira batende nontu inanga no ethere na ariria mwekuroke lakini mwekuroke nuona ite advice ira inanga mwa tibu nkoroeke kwenda na tibu mathwani yawe ya kuona ona kaite na musimamo yawe so inanga abati upanishirwa bo mwekuroke nontu na arere ku make decision ira inanga iri amwire kana ira inanga abati umwira aitikirie tutio kuthulumu ekuru betu na ibu nontu beire na gento gito agenda ikulite na Nyameru ugiagwithira tibu agenda ikulite mbu inya mwekuru atithira imbere tu atutongoretie na ito ichi mwekuru tutongoria na ibu nontu twamuzapotere na aringirwa kure but we iguru kiika barua gavana na kuro simply because mwekuru bati kureta issue agenda kimantu leadership no te agenda ke integrity ke ara chapter 6 mantu katiba utiyo yara ke mantu ya agenda utiyo yara ke piu that whether we mwekuru na weta okiuka chapter 6 kana oria kuthiatira mantu ya leadership and integrity that we no consider in a special way. Number 2 kinya youth bara twendabo we have youth bonde batalawa na ekuru category imwe ya antu bara bit marginalized nukuona na ibabati kwithira bakiaya wakainya so does it mean onde mutongoria ndemo youth na ndi MCA nkia kwithira nteta no tongoria bura kubateri nyani mbati kuthetero nkira wa indekarekero kidogo no ntunyani ndemo youth youth batalawa bare na muthemba bata te akuru bakura so ni antu bakiwango kuma miaka 18 mwanka miaka 35 yeah. So does it mean kinyamo youth ire na meia na batinya ikureka nya katiba tote batinya kubunga youth ni no ntu yusi kana ekuru mwekuru rare yinya kwawe kana mwekuru rabwithia makosa kikatiba inyora wanthi mwekuru aite abwithia makosa yara yanthi piu na aranturene inyaru akaanga kana yangi yara yo contravene mantu akatiba tote batio weto mwata no ntu mwekuru but then totomba kuwa mwekuru ra wanthi kinyageta akaia nguku akawatwa na akathaikwa lakini o munene no ntu aino nene anything ireka happen na contravene katiba then imakosa imwekuru akurawa itiumbika ukarau mutembei. Wow. Now far from that kuri issue ira raisero tuko ya mantu ya infamous ku report Salesio as a petitioner DCI bachunkuna after mbetse chikuonekana ichikirikiri account personal chimuntu na ni yari ya sister the governor na secretary allegation you na kuringana na reports utiumba kuendit report ile ya infamous from the system so it is as if that was a factual information but under investigation but now nindironere moche akiwa babu bure assembly kabo kurilai na me allegation bwara ya wetere investigation ibwethwa alafu deubwe ya bu impeaching governor bwina true data ya mantra ya bwithikire kabo arashire mbika na abo preempted results ya mutembei kiento kia mbere an infamous report etiomba kwa doctored na number 2 kia kwethera ire doctored nya nini Salesi abati kwithira enchera ruari tukwaria no ntukwina njira nyingi cha kumenya kithira i doctored kiuria kithira infamous report ira genuine kitina nya kiuria na kinya bothe ino nya thirikari ni kumenya iba kumenya kitina kiuria ara kiba umbikia wita kwithetera inarambe cha ira chietete atia but ni ote umbo twira you see argument ira ithireo is that muritingo mo thirikari kana kintu ya kiu muntu ena if means nambera kana whatever no atumirwe mbecha kenda transact on behalf of thirikari doesn't work like that na especially tuke akwiyara kukwarirwa mantu ya kwithira kinyabarare ai suppliers you see akwithira imbia atumirwe che kubook to for example the PA kana let's say the secretary akethira imbia atumirwe che kubook nde governor aita China kana kubook nde governor aita Korea yontu yarira ari Korea na kethira natumiri mbia cia bira gavana akarea padiem gavana na mbi tumantu tuto kubanga obichieke then ikinto ombike kwithetera na akauwa mbecha ikanda tumirwe na ciari cia nimprestera yobichi yekirwo in my account kenda mbumba kubanga 1 2 3 things ira cia peni obichi neriko lakini watumirwa mbia cia supplies
that supplier ne ire areta kina irwethira ne obichi ne governor irwethira ne obichi ne MCA irwethira ne obichi ne ya awire reterwe director kana inya ya chief officer kana ya waziri kwina kintu kitawa kwina act procurement ya ndene thirikari tu Public Procurement Act utiumba wita uwe wita wa amua kubwithia procurement itithiatite the laid down sheria irereo kana bura kwiri kuringana na katiba ibo public procurement ibati kwa carried out. So uwe wita uwo tumirwa mbecha na number 2 public procurement no mwanka mbere that tender advertiswe no mwanka kwithire kwina applications kwithire kwina process manto tender opening nambi ke the bone the qualified tenderers barabara baumikio qualify kuma au baite through the whole process mwanka bachale urakaruta ngweu na rira ngweu erutawa mwene company we ya supply aitakuwa no mwanka rurirwe ethire na if miss number company karurirwe if miss number yayo if miss number so that nyethire itora mutu tano wa supply bwana Mutembei uwe mbecha ciaku itira through Murangiri kenda cio kinyila irekirwa directly through account yaku nontu a company is a legal entity kuringana na it is a legal person in law kana kuringana inya na Companies Act kuringana na sheria wote umba kuya uni kana nya worura company eke awita anda kana gethira ina masaibu yayo either ira independent kuma kiwe ntobia gubite yabiambiririo tawa and that's why kinya mbia chia mwene company kana mwene company atiumba wiki rombia na rietore yawe as applied no kona because the company is recognized as a legal entity kana inya legal person mete a legal person legal entity ikikatiba so itumirombia ke company na inya ambarike ya against company te against mwene company riku against mwene company so what is there is that utumbo twira uwe secretary kana PA na tumirombia kenda area muntura aretereinto kana supplier unless supplier uwa kedra atetre through the normal process ya atetre through the procurement process ira ereo ekidrikari na inyabo ya gwethira bureo it is illegal by itself so it is a very hard thing for the secretary and the PA kuonania ni tenu ntubekiriro mbia chia supplies I did they supply because ibo ba supply either kuringana na buraburio kuringana na mbecha ara chietere ibo ba supply kuringana na sheria ura supply nu are yawa utumba kurea third party so ura rero nu supply so no mwankende atuonia supply through what criteria through a company na ate karakari ni etere through the procurement whatever number 2 inyo supply kwa wakethira ra supply rate is conflict of interest number 1 ni muritingo thirikari utiumba ringe wita wewe muritingo thirikari wanjiriria kubwithia supplies you can't to the same government that you are serving that there is a clear conflict of interest. Wow. Now kile ntubungi still about Syria external forces ile ukumira rwariro ruonde ro Ciaca Cia Meru like I said earlier kwina Waiguru kwina Moses Kuria kwina Kiika and others lakini president ne ura kudita kiri mantu ya deputy president wa kudita kiri mantu ya what is special na bara baukumira Ciaca Cia Meru as we speak okay akwenda kwa ili ya most of these people baraba unkumira governors ba unkumira Kiika governor Waiguru governor no chair or council of governors Wavinya Ndeti governor all these people governors mbere pio muntu ya Waiguru unkumira governor Kawira i part of electorate ke katurite mbere pio ai council of governor chairman kana chairperson or council of governors katurite kudetera muntu okay buibo bombere because kinya uni electorate ba muthara bagethera bena ibuno ntu kintu kembere gira mbwithirie mbere mbe ya kam kilugirire kuona bura batebwo mantu ya ruiru raruba umbira so kinya uyi akasombiru uyi ya kam el nino ikuwe uyi impeachment ire irauka witanwe so no mwanka nya wakauria ntaira chio mutethia atikaite ya ruiru riku buibo mbere kiwa iguru number 2 governors all governors mantu ya mwera ya umbikia kuimpeach governor Kawira some of them ibokira yeya kubaria badaye president ka set
ibo no ntukuona baicho mekuo te threshold irio kikatiba impeach governor but rira katiba bwitha kwa kwiri tore andikirwo gross misconduct kintu kembere ne batinyo kuinga ngwine nyo public officer mantu ya integrity in leadership part chapter 6 yonde buraya na wa contravene chapter 6 nyote ya cleared to vie for an elective post chapter 6 wa me contravene nene we utiumba inya ku hold in public officer public office in this country. So already threshold era bakwenda ya elua akwethira chapter 6 umi contravene akina part of it mantu nepotism na integrity unambi ya kufall under chapter 6 akwethira no kwirwa o contravene chapter 6 in any way utiumba ku hold in public office. Already governor's position is a public office. Boya ile already governor in contravention ya chapter 6 threshold ngwe kutochwa ila yombikia kuruta governor etene. What other threshold are we looking? Akwethira we muritingwe the lowest cadre muritingwe in the public in public service akwia watuika no contravene chapter 6 in any way kintu kembere nyewe itete kuria ngura utemiona wacha clearance ira EACC no contravene chapter 6 in any way utiumba kuromba kura utiumba kwa ngui so batemutethia so by mutethia ten already na unete sheria. It's only that nera wa impeachment is a legal is a constitutional and also a political process. So the constitutional part iba kumenya pio mpangereo na thinereo contravention inya wita kuandika ntu bara andikire baraba witwa traffic marshals public service board ekeka wa batu tutaandikana na governor akono clearly akilaunch team traffic marshals araura kwa tuika au commission barutira merungwi aba commissioner under what conditions aba commissioner bandiki no ina abadiro muchara ina akoumire muntu ate andiki public service board anenkero bikibiki iurimbe cha thirikari na wa muri recognize ya muri tingwe othirikari. It's also another legal hurdle kirewe atimenya kumenya na ate ame chokia because already public service board ni chiebelete and it is on record na kinya baro irio che kuchiebeleke mantu yau lakini wario aiba commissioni no abunenkere bokenda ba commissionwa na abanenkere nya bikibiki chia churi na mbia cha thirikari. It's also another contravention of the constitution. So buraburio is that burakwero it is both a constitutional na it is also a political process. Constitutional kana constitution ni ubawata na meia litirimwe ya ile athatu but on the legal bit ibakweria witutira kinya muntu etete arwe ndo kumenyanya kona munyankino kawata so kinyabo ibakweria kuona buraba mutethia politically ateke kura na number 2 kinyabo ibakweria witethia nontu it will be a precedent that governor ro contravene chapter 6 kinya other areas bakethra be vigilant chekwa ile no contravene na no ibare nontu now this one will be used as a case law in future burakwa karikire nukuona so ibakweria bubu tekete atia butakarike so in my thinking ibakweria but they also know the truth na iba kumenya obu na buthiti na kinya mantu ya moya ro kuona bakiwa atena kuruta ngui muntu ya Waiguru has been there for the last 10 years as a governor kwa wenta ibu ntu ku mwantu bakira iba kwa mandabuti na ngombe na mantu yara number 2 kinya ngombe ikwa no batu tutikurea ngombe by the way itukwenda antu betu ba wa ngombe muno lakini kwe kintu kitwa policy framework bura ngombe kuma kwa identify no akanenkerwa no ntu antu bara benture ne chetu iba baingi muno bena thina no mwanka turie criteria kana njira equalite na ate muntu ura kanenkerwa a fair way ira muntu aka identify tembeta uni no ntu ndemzio muthara mbetambailia mbona nture kwa kana mbetambailia muntu onduchi yakwa mbua kazi no kwa kana antio kwa kana uyo kwa ethira no aikirwa no mwanka kwethire kwina a fair way ire kwa identify no akanenkerwa no mwanka mbere bubu andikwe boya ili muntu ngombe ina atika uraurwa no mwanka kwithire kwina that policy framework echo kwero ne dia to the Public Procurement Act iunie kadia tero ke kura boya thatu ngombe ya urwa na ate akinyithirwo mwene
na mwene wa ikirua no ntuitwa mu identify as a needy person imuntu atikumba mbuinya kwirumia bya kuria na arera muchi wawe tumunenkera ng'ombe imurio you see uge gwithira unte kumba kurera kiu kia kwa thani imwe na ikombe kimwe mbua kia chai kana kio churu ng'ombe ira ni kuria kilo mbiwa inya 10 kana 20 cia mutu ni uchoke kare thara na bingi bire bikwendeka muntu ati mundo thara ati na mbia cia kura mutu ya ng'ombe twamuikirie ng'ombe iri na etio kamwa tu akethira akienda kieria na kuona bira karera byo ng'ombe na te akaomba sustain ng'ombe mwanka mbua ntukwire kaambiriria kwithira aninu ka maana na ate tukaomba umutethia ng'ombe ire roa mwanka aombe kwithira ng'ombe yuchiara ni ukamweria na kwendieria nture ne akona chiringi ngiri eke kana ngiri ile ntuko so kuma au ende no aombe kurera ng'ombe wengwa. Fair enough. Mheshimiwa tukirikia now na ndeka inkaikana ndaike mwe ni ndronere economic advisor wa governor Gideon Kimathi akinaro mantu ya impeachment ya governor ariwo ni movement ukuruwanwe na ati watina kanto. Is it so ndoini Muembe kana mutiania against movement kana movement against Muembe kambu atiri that thinking is very retrogressive na ni unfortunate atongoria betu bakiarakia mantu ya movement mutiania na Muembe ndirenda kuria atiri yontu ya muthara arambumete uni kawira aringirwe kura chionde na linturi areo nwaringirwe kura inyinge kile nturi kari mutiania kana Muembe kana Munyambene no to yake kuria chiuria bira bibati kurua twachoka Kinyambene na imenti to yake kuringa kura aringirwe kura kari kana tigania East as a whole kambari mantu nya tigania East eringira kawira kura na achinda uti muntu ari mbere ke kura cha tigania East ke barabonde baromba kura cha governor kari mutiania ari twete nya deputy mutiania ari what was there kenda aringirwe kura yu aringirwe no people believed in our leadership anto betekereria that kawira nwe tukuona ombo tuongoza boya yankurukie barabange bonde barembi bareo na kwena muthoni yetu lentore by for information ni muthoni yetu muthara muthoni yetu na reo na anto bareo muringira kura baringira kawira ndenda kuria atiri ekinya ke anto kuria chiuria bya burangu ekurutwa na tuchoke ke imenti na Nyambene kana imenti na Tiania na Embe ne nonto tutara kiurira kana nya appreciation ne nonto ite ya in such a way that ne imenti na Embe na actually kura idirere unenkero anto bonde barutira ngwe and when such questions arise to achichoke ke manto ya sub tribes ira to ina choche ya imenti na Tiania na Embe it is not right kiuria kira kikurwa ni uritingwe birabire ni uritingwe te manto ya kuurwa nontu let's say for example munya dira aromba kura kana dira arombete kura aka governor kakwende anenkero nontu imutiania munya anenkero kura nontu kenda omba kurutira Meru ngui na amiruta na kinyangu dira arutire ngui Embe aruta ngui menti aruta ngui Tiania kakwende at that time kakwende to ne nontu atatorere aurwa nontu imutiania just a question ne nontu ataurwa nontu imutiania eitarere retabongerere ya dirare kiraitu arari movement na Kimathi ari chief of staff no ari chief of staff no arwamirite ne no ntukuteire issue ya Mutiania Muembe na movement ki uringi kura no ntu otherwise kukethera ikwari na issue ya Mutiania movement na Muembe nte kuona akatigania Easters all renge ikiringira movement kura ringi ebati kuringira Muembe eno ntu nwe Munyambene so let us stop this small talk kama ita small talk no ntu ibora wira wai they are catching on straws kaba ko muntu etete arui ka kweria kwato bira itatia akaukithia ona gethera rui ruru karekana nwe so mantu ati animement na Embe atiku in this picture na mantu ya agenda in this picture completely no ntu we have an elected MCA uga kwithira Meru Patriarchal Society re eto murogocho ruari wante kuthwania arume barabe kwa murogocho batibati kwithira be mwa ya thiri but te mantu ya kwithira imwe kuru kana movement kana imutiania kana imbi the thing is that leadership and she is falling short of aspects ya leadership she is falling short of principles ira to expect akithia tera cha sheria principles of good governance na kwina nya national values ira chiekiri mantu yara tubati kuthia tera chiekatibe netu
ate kuthia atira. Thank you mheshimiwa. Na mkiongela kankwire please. inya tingui you see yonto yako kwa kankwa na example. Twaita ukaromba kithira ingui kithira tuwe kwinjirwa rui. There is no time ukethira uweko ku muthara unde tandaromba bua ndathia tenere na rige kwinja rui in 4 words 5 actually or 4 or 5 no ndo namjiriria thwana ndeta kenja indeta mbeu nandeta nkomo utebombe ke kwithira uwe rigere kwinja rui department etiomba kubwithia program na ara yaita no governor akaura kwa unda thimero inya kithima kiremu na antu ibaiche kike ya kwinjwa na ibaiche kike ya kwinjwa lakini kuma au ndeta kethira ke chief officer kana waziri ambira aria governor mbere wone kithira aitikire wenjero now delegation inaire ne nonto twina chief officer na waziri okay akwithira uwe department iwo kauwa abura bukabwithwo ku in what word. Number 2 kwina kira itatu enjere torombere doza ekwinja barabara na chukuru ingi tothamakia public boarding school na masamwe kwita wakongwaruo twire tore tro machine eu mbere after a very big fight ekungangana tukenda tumeona yeya ekweya yeire nja ntuku imwe emama kuma ntuku eu eria 9 days mbere ya yeya kuruma ringi erumire ringi ntukwira governor atwikenene yite o commission kwinja yenja ntuku imwe runene twerwa lita ita cha mauta na ikuthira so katweterera mauta ikeri inyaru ari itenja ringi so turieta iro ntukwira governor yite kenda ngui ona no ne kuruta tv ne ono tv ne kuma u ground etio mero yonde ni chingwe ne kurutikano batantu bantu ure umwangaru ari thimo ira bandingaira ni umburi ari kama chini boturetere ai kuona wa metho igikyo kyuria bakuria so some of us tutetwire kura governor kana tutetwire nyo kwari about negatives ile ku happen no tutwire twiche chia correct with time lakini yo kinyeita muntu eta wa Martin Luther King awire there comes a time when silence is betrayal okira na okiona ndeto ibitreyo ke antu baraba kudurire so nire kinyeita ita bamo betu tuweta tutekira ringe katu ndeto munene. Asante sana mheshimiwa no tuko na kanya ko yakorania na mbere korania na Kenya ibe mutege no tuko thona batru goro rwa rekire mbango yo kugenkwira uketha tu mbango utitwa kuge so it's always a pleasure kuthari na babu tuketha tubumanyithia mwantu mwanya wera wita na mbere kiri mitando yetu ya Facebook ni tito chetu cha 7:30 na 9:30 ithira wina kiumia kia pita wa mutambia. Thank you mheshimiwa. Thank you so much. Yes.